2021 under review le miape la mesenyo pe akpaji dinya pe akpaji agbale sronyo pe akpaji bakule hadume gbonono pe akpaji kemia acho lodunu wana ha ako akpede enguti ka enye nate agboyo me peter ye anozime ahe wana ikovene mi le miape ajogan gbomo wana uchi no silence ebe english dictionary ne do pe ke damegbe ne miape wana pe akpa ya fi wadogbo le te sari ke awore ka plimi le civist enya me ke awonye modan dokata le eyeme kademia ajego me ke mia ano dunya hepe akpaji ke anye politics pe wana le pa ko be plibla evevo de ke yema chupe junu banto da snepe junu we eve ke mi le ke mia ano se ota pe me le Ghana se ota pe me ke parliament of Ghana le mia pen chupe akpaji a wo edejesi be le ke ma wo atie gbedela Ghana se ota ke me ke speaker of parliament maso edo modale se ota ko no like wodeha bakule se ha pri ko modeha we kenya majority bakule minority ke fe minority alama iko modeha wa wonye NDC dunya ha bobo manola ka me iko wodeha wonye NPP dunya ha bobo me nola le Ghana to come kan ni jonye bele akodada pe eyoma maso ike domoda echo afifi alwale ike no vide ka etepo ikenya ahinkra ankra wo etepo ike wo afi akoda mechonu le wana yeme ike na be maso egede wodume ike le sata kekema hunya ekokplo no yedo moda kala wo pa sata komanu le jinwe eveye me ike febe pa ko be klibla avovode ke padodo kata enu na wavaya de jesi be maso egado moda le wodume le ike ma ekodada hunya kakule ejirege ega po sata kekema talo pe enu pa akpaji le levy transfer padodo ike no kode etume ka fi dodo ye na ava tuma de jesi be don't pay nele aganya ojipom le Ghana to come yenye ministry of finance okodo kode to mebe no bi de sare ke azanku wi mole agadodola no biare do ma eleba wakhe ajoga nejiro ikele alafajia yenye 1.75% le opodo akpaji yena basata ko no la hajo eveyoma maso edumuda kala dinya hapanya o na mikukwa le epeye madeje si ba mo fiote tie ike wa akpere dukulana na ado danko akufo ado nti le epe dukoplo wona o ike afiebe amaika wano epa fodome le ntome maso enye nu ike edumuda le asizadale novi gede oji le Ghana dukome godo kade je si bele Ewenyigba TV radio pa akpajia le Cape Coast nuto man novi ke woni assemblyman no la tapa bla aden for atoy 65 kala kodada for magba bla andra for andra kodama chonu he ikapebe assemblyman no la 65 over the akko ga kala akodada ma wona mutia wo ma akko bla andra for andra ikapebe ta flache goes allo molia do pele assemblyman online fi wo da akko le Cape Coast nuto muti kala akpado abe akachi nuto me ke tele Ewenyigba TV bado pe mutia amaika wo choba te kenya Peter le opedo wana op akpajia pasere egbe omoda asile ajiu kala adaklu nuto maham fires omokoda asile jabe momafie enele nuto ye pe akpajio kate pe ke Ewenyigba TV le amomafie op akpaji ke amenye set agbi nye duprana kufo ado bafo domanola le saptonu ametie nutoma yela oda aselejele ikeme nkonya do ika assemblyman ola wo egere akodada pe wana ye women kele dunya pa akpajia NPP dunya bobo ala do womi ka le pa ko be klibla evo enie le pa ko be klibla evo de ke memila hana flag bearership alo amaika acho aflaga ne NPP dunya bobo ika duplola na kufo ado di ko global na mre bi acho aflaga alebe wada asile adoyika wole muti kala NDC dian bo pa akpajia wo akpadada wona wikenya thank you to le Ghana to come godo le pa ko be club for the keme ko kuda apa ikena ba ipa akodada pa wona wo pa akpaji
Kenya chola dunya ha nemi kamia no gala mesenya o nemi nemi bro la mesenya o le Ghana to come eleba me se de posusu na ayide COVID-19 pakple apan gbegble wana op akpaji le 2021 ye ma COVID-19 ponu wana wa enya no yika atofu le Ghana to come godo yika wana gade woten yide aji ka do pe en ado yika na la mesenya o jipom le Ghana to come yika gba yin Ghana Health Service help the Food and Drug Board Authority, Ghana Medical Association, Ministry of Health. Yet the upper and you can know la message you come le Ghana to come. Ocho do gade ko de atuma you can be le pay come me ajia COVID-19 pa abido do one now. Abuka the Ghana to come you can be na agbanle vima mele asiwa matin adreson agade wo pe agbado one now matin agade jiru pa do one now matin ayide suku kakule le wo pu mozo nya pe akpaji kala Ghana to come fi adorale ele akpa asheki alafa evebla aton for aton 9,255 enya COVID-19 pe tolele wike nele amuga nutuome kala wana pe akpaji a weji ka odeme be novi ka umupodo atika huvo yika onye AstraZeneca Moderna Pfizer papula Johnson & Johnson wa ala dono ko je lai kama USA bata duko wocho atika huma yikanye minereka kule ajivo yinya Pfizer ko Ghana tukome ka Pfizer atika ya Food and Drugs Authority do pe ikela nudu bakula nunya ojipoma o ko ko dema be watan adine no vi ka obecho wi atom chokoyi kala Israel bata duko pa akpajia woten ko AstraZeneca akbala fare kai 100,000 kona Ghana duko ike akpere wunti lopo afore de wona woman kala COVID-19 pe nyaume na mikoko le amuga nutuome woten ko atike home ikanya akpewe efe kula jivoson chofu gbekoto pa fore de wona wunti kala Ghana duko megodo oja agbayike woko asiko do beta duko eton adewi kenya meta beta duko South Korea beta duko pakpele Israel bata duko jikle amozozo pe wana gade oke kutuka international airport ya Abuja pia dodola tumebe adu atike ya fi agade wana yeme kala mesenya pa akpaji nemi koko ikemi ano dikana ku dolale pe wana pe akpaji nemi le World AIDS Day dikana ku dolale pe ikeme gudu pazar bi ke ezia wotende jese manovi ko ko pe chudeka de asine wi en le Ghana jukoma akpabla eve omu dikana ku dolale le kama iko ko pe chuwi atana sine ever for and when you akbla ever for ever you can 22,000 plus cannot be go over to blah for atom try there blah adam when you akbla atom for atom you can 35,000 le Ghana to come and go to can you see by yellow fever dollar ham at the Amuropa Agbera the Savannah Nutoga club bono nutuome le back of a people for the K-maker Mudoti Kamama 1 over a the edgy Kapiabe le Agda Nutuoma Novi Akbe Alafa and Yinuti Asana Dolale Wokere Unti le Adan East no one now Akba G. Kanama acho apotane mi le hono donu wa wope akpaji le Ghana to come kemi ano povito pe do pe menemi povito pe do pe ga pona de no ya oji pakle esenya oji le Ghana to come place be du me vie wa no to me fafa muti fafa kakle de ka wo ma nje cho gade ole epenyi batili pe jogo npo mo wo na oji bai wo wa de je si be efififi ajudada kla hono donu wo ye pukele e pa ko pe bla for de ke yemen kala hono donu wo pe akpaji a mi kwale ike ajobla so Ghana de novio pe fiasel no jirapo pakle wole na novio le mododo ji ike wo mo na funya klolo pa for de wona pe akpaji kala hono donu wo pe akpaji ko kwa mi kwale ike ta flache nchu woten de na nyon vi ko mo koko pe wuwi enyi le Ghana du komeji ike ndi jokra de jesi ba potore ike nye prince nyako edayento evie ike ko pe ashiki ball ashanti nutomo ike ko de amo epebla evefo atoson ko kuda pa for de wana op akpaji kala vivi ba wana op akpaji le boulevard attack ikenya
gadzra papa wo le Ghana to come go to a joblaso de funa abuyo alegbe yike wona vovo aton ye edomoda ka le miape gologua baba ada yike ne ele ajope no to me ha bu pa agbe koto afodede pe wona ye woman kala ko vito pa do pe yike no akachi le nchukle nchu pakple nyanu pre bododo wona yike ne LGBTQ+ dodo yike le Ghana to come wo basi su no vi eve ada ojele akachi no to me le yike mo buna salon tibe wo chopodo ko problem nchukle nchu pakple nyanu pe bododo wona wo me ke le miape ajogan pomo po wona wujia miapoto yike mi agano de ka won pakple Ewenyigba TV tetri le miape nya ajo pe akpaji ple wona bubu ke de onye nkwanye nate agbeyo me Peter Sibis ye onye modern dogata meeting po mi le miape nu pomo wona wuji no silence ebe English dictionary ye da mo gonya panya ajo afi udogbo le te besare ke mi le akpenemi le miape de ka wo lata